U nedelju očekujemo velike proteste u centru Skoplja ispred naše ružne barokne vlade. Očekujemo negde više od 50.000 ljudi. Vidjet ćemo koliko će ta biti očekivanja ispunjena. Protesti će biti nenasilni, a organizatora tih protesta nije samo glavna opozicijska stranka SDSM, već mnoge građanske organizacije, pojedinci, intelektualci. Mislim da ćemo ostati nekoliko dana ispred vlade, očekivat ćemo ostavku vlade, očekivat ćemo dogovor o formiranju nove prelazne vlade koja će izvući Makedoniju iz krize, koja će organizirati sljedeće fer izbore, prve nakon 8 ili 9 godina. Dakle, bit će to jedan veliki praznik demokratije. Mi ćemo se potruditi da protesti budu nenasilni, jer mi jesmo silni, ali smo nenasilni i mi ćemo to dokazati. Očekujemo provokatore, očekujemo da vlast uradi i klika Gruevskog urade sve kako bi sprečili proteste i uradili provokacije.